Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 25 munyonyo 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu buseruko by'umwihariko mu buraruko hazindutse imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Warikare, mu gihe kandi urundi rugamba rukomeye narwo ruzindutse neza muri teritwari ya Warungu nyuma yuko FARDC ndetse nabo bafatanya bari gushaka kwisubiza agace kahitwa Kirungutwe kigaruriwe na M23 ku munsi w'ejo. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Goma naho hari amakuru mashya y'ibiri kugenda bikorwa na mavugurura mu bijyanye n'inzego z'ubuyobozi. Hakaba rero hamaze guhagarikwa umuyobozi ukomeye wari wahawe inshingano zo kuba meya w'uyu mujyi. Turareba impamvu ndetse n'uko bigenze, turaza kandi no kumva icyo abaturage bari gutangaza kuri ibi ngibi. Turaza kandi no kubabwira andi makuru akomeye ari kugaragaza imyiteguro ikomeye y'imirwano mu bindi bice bitandukanye azindutse humvikana urusaku rw'intwaro ziremereye. Si ibyo gusa, turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'urujya n'uruza rw'abarwanyi rukomeje kugaragara muri teritwari ya Rubero, aho rero benshi bagaragaza ko hashobora kuba hagenaho kuza kubera urugamba rukomeye mu buryo budasanzwe, nk'uko rero benshi bakomeje kugenda bigaragaza bakavuga ndetse bakagaragaza ko hakenewe ko ibiganiro byakubahirizwa, ibyaganiro bigashyirwa mu bikorwa, kuko mu gihe bitagenda gutyo urubanda ari rwo ruri bukomeze kugira ibyago rubigiriye muri iyi mirwano ikomeje kugenda iba byato na hato. Turaza kureba ibiri gutangazwa kuri iyi ngingo, turebe kandi biri kugenda bikorwa. Turaza kandi kubabwira ibiri kuvugwa i Mwenga aho FARDC iri gushinjwa kuba yishanditse mu bikorwa byo gusahura abaturage. Turaza kumva icyo abari muri ibice batangaza kuri iyi ngingo ikomeye y'ibikomeje kugenda biba. Si ibyo gusa kandi turaza no kujya mu bice bya teritwari ya Masisi aho M23 yigaruriye, turebe umwuka uzindutse aho n'ubundi ari ibice bimwe na bimwe FARDC izindutse ishaka kwisubiza ifatanyije n'abazarendo nabo biyemeje kurwanirira igihugu. Turaza kureba uko iyi dosiye ihagaze, turebe iri kugenda bigaragara ndetse n'ibindi bitandukanye biri kugenda bivugwa. Si ibyo gusa kandi turaza kujya mu gisagara cya Uvira turebe biri kugenda biberayo, rero nyuma yuko ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye. Kuri ubu hafashwe ingamba zikomeye ndetse ari kugenda hashyirwaho n'ibijyanye no kugira ngo abantu bose babashe kumenya abari muri quartier abazarendo babarurwe, bamenyekane aho babarizwa ndetse n'ibyo bakora. Ni mu gihe kandi ari kugenda hafatwa izindi ngamba kugira ngo ibijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa byose bibashe kuba byakorwa mu mucyo kandi hirindwa amakosa akomeye ashobora kuvuka. Nk'uko rero bigaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushinga w'urubyiruko rwose rugomba kujya mu gisirikare ukaba rero ukomeje kugenda unononsorwa. Turaza kureba andi makuru mashya kuri ibi biri gutangazwa ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugarukaho mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ngaha rero tubashyikiriza amakuru atosoye yarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri udukurikiye bwa mbere biba byiza iyo ufyonze sabone cyangwa se subscribe bitewe n'ururimi ukoresha kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubashyikiriza ngaha. Uhite rero ukanda no kukazugera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha mu buryo burambuye. Mbere ko tujigoma ni mu nyemere tubanze tunyure ahitwa Kirungute muri Sud Kivu turebe urugamba rukomeye ruzindutse muri iki gitondo, aho rero muri iki gitondo hazindutse urugamba rukomeye. Ni urugamba rubaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi M23 yigarura agace kitwa Kirungute muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba byarabaye nyuma y'uko abazareno na FARDC bari muri bice bahisemo gukora le prix stratégique. Ni imirwano AFC rero yafatiyemo icyo gihe rero ibi bice. Nk'uko amakuru atugeraho biravuga ko muri iki gitondo
FARDC na Bazalendo bazindutse bakoresha intwaro ziremereye barasa ku birindiro bya Kirungute AFC yari yahashyize. Ni mu gihe kandi bivugwa ko n'indi mirwano ikomeye izindutse mu gace kahitwa Kimbiri ko muri teritwari ya Shabunda, aho ingabo za Kinshasa zari zimaze icyumweru zivuye muri aka gace nabwo mu buryo bwa repli strategique. Biravuga ko Abazalendo baje ku bwinshi ndetse batangiye no kugenda bagira ibyo bafata bya M23 bimo n'intwaro ziremereye. Izi ngabo kandi kuri ubu zikomeje kugenda zirwanda urundi rugamba rukomeye hitwa Nyarubemba. Nkuko rero bigaragara muri iki gitondo hazindutse urugamba rukomeye cyane cyane rwiganjemo Abazalendo bavuga ko bagomba kurwanira ubutaka bwo muri iki gihugu. Abaturage batuye muri ibice baratangaza ukuntu imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihinduka, aho rero umwe mu baturage uri ahitwa Kirungute yavuze ko muri iki gitondo bazindutse bumva intwaro ziremereye, aho bivugwa ko buri ruhande rwihagazeho ndetse kuri ubu nta n'uratsimbura urundi. M23 iracyari muri aka gace yarayigaruriye, ni mu gihe Abazalendo nabo bari kurasa bagira ngo bahabavane. Bijyanye n'urugamba aho rurakomeye. Ibi rero kandi nibibaye mu gihe kuri ubu bijyanye n'urugamba bishobora kuza gukara bitewe nuko Abazalendo benshi biyemeje gukomeza kugenda biyongera. Aho muri Sud Kivu hari urubyiruko rwinshi rwemeje kuba rwakinjira mu Kizalendo mu rwego rwo kugira ngo rukomeze kurengera igihugu. Ibi byose rero nibikomeje kugenda bitiza umurindi imirwano ikomeye ikomeje kubera muri ibi bice. Ibi rero kandi biriyongera ku kuba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko ugiye guha miliyoni 10 z'amayero FARDC nk'inkunga rero igenerwa igisirikare cya Kongo. Ibi rero byose nibikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rukomeye. Iyi rero ni inkunga igamije guha FARDC ibikoresho bya gisirikare bigezweho ndetse bikenerwa mu kazi kabo ka buri munsi nk'uko rero bigaragara. Iyi ni inkunga kandi ya kabiri igiye guhabwa ingabo za leta ya Kongo. Iya mbere yari yaremejwe muri 2023 yagenewe brigade ya 31 y'ubutabazi bwihuse ikorera muri Kindu. Muri rusange inkunga y'Uburayi kuri FARDC bikaba ingana na miliyoni 30 z'amayero nk'uko rero bigaragara, nk'uko byatangajwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iki ni icyemezo gishya kigamije kongerera ubushobozi FARDC mu gusoza inshingano z'ibanze harimo kurengera abaturage no kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice bitandukanye. Nk'uko rero bamwe bavuga ko ibi bishobora kuzaba isoko nziza yo kwiteza imbere ndetse no guharanira ibindi bikorwa bitandukanye by'igisirikare cya Kongo. Iyi ni inkunga bivuga ko rero izaba ikubiyemo ibikoresho byoroshya kuyobora ingabo no kuzigenzura, kunoza uburyo bwo korohereza mu bijyanye n'ubutabazi ndetse n'ibikoresho byo gukora amarondo no kugenzura imipaka yo mu mazi. Akaba rero harimo n'amato. Ibikoresho bya mbere biteganyijwe ko bigomba kuzagera muri iki gihugu mu mpera za 2026. Ubumwe bw'Uburayi rero bukaba buvuga ko iki gikorwa kigaragaza ubushake bw'ibihugu by'Uburayi mu kuvugurura inzego z'umutekano mu musanzu mu nzira y'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara, ibi byose rero nibikomeje kugenda biba mu gihe rero umushinga wo kuri urubyiruko rwose rugomba kujya mu gisirikare uri kugenda unononsorwa. Ni inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje umushinga wo kugira itegeko ko buri wese w'urubyiruko agomba gukora igisirikare, irawakira kugira ngo itangire kuwigaho nk'uko bigaragara. Uyu ni umushinga w'itegeko watanzwe na Depite Misare Claude uhagarariye agace ka Uvira mu nteko nshingamategeko, asaba ko buri wese uri hagati y'imyaka 18 na 30 akwiye kuba yakora igisirikare mu rwego rwo kugira ngo yunganire inzego zisanzwe zirinda umutekano. Muri uyu mushinga nk'uko televiziyo na radio by'igihugu RTNC bibivuga, Misara aravuga ko leta ya Kongo itagishoboye kwiringira ingabo z'amahanga mu kwizera umutekano w'igihugu, aho rero agaragaza ko ibi bigomba kurangira. Aravuga ko kandi bigendanye n'ibibazo by'umutekano n'imitwe y'inyeshyamba iki gihugu gihanganye nabyo, ari urubyiruko rw'abanyekongo ubwarwo rwihagije umubare ngo rukemura iki kibazo cy'ubuke bw'abasirikare nk'uko rero byagiye bigaragara ndetse bikanagarukwaho. Uyu mushinga ukaba warashyikirijwe
inteko nshingamategeko mu gihe ingabo za leta zimaze imyaka 4 ziri mu ntambara n'umutwe wa AFC M23. Muri iyi ntambara Kinshasa yiyambaje ingabo z'amahanga zirimo iz'ibihugu bya SADC, Burundi, abacanshuro b'abanyaburayi, abanyakolombia ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR. Gusa kugeza ubu ntizirabasha kwirukana M23 mu bice bitandukanye bigaruriye. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, urugamba rwo ruracyakomeje. M23 kandi yiyongereho iyindi mitwe yitwaje intwaro yagiye ihungabanya umutekano w'iki gihugu, harimo ADF imaze imyaka myinshi ikorera ubwicanyi ndengakamere abanyekongo bo mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Aho rero kuwa gatanu abadepite bagiye impaka kuri uyu mushinga w'itegeko wa mugenzi wabo Claude Misare Mogomberwa, bamwe bamushyigikira abandi bakaba bawunenga. Misare n'abamushyigikiye bo baravuga ko urubyiruko nirujya mu gisirikare bizongerera ingufu igisirikare kandi ko bizafasha igihugu kunga ubumwe, aho amoko yose y'abaturage azagera abantu mu gisirikare bikagabanya ironda moko, ironda karere ndetse n'imvugo z'inzangano. Abadepite badashyigikira umushinga bakemeza ko iryo tegeko ryaba ridashyize mu gaciro kuko ryategeka urubyiruko rubarirwa muri za miliyoni kwinjira mu gisirikare kidafite ibikoresho bihagije n'ubushobozi bwo kubakira. Uru ruhande rukavuga ko gushyira mu ngiro iryo tegeko bisa nk'ibidashoboka, bakaburira inteko kwirinda kwemeza uriya mushinga. Icyakora nyuma y'impaka mu nteko nshingamategeko watanzwe rero na Claude, abadepite baratoye bemeza ko ufite ishingiro ukwiye kwakirwa. RTNC iravuga ko uyu mushinga woherejwe muri komisiyo irebana n'iby'ingabo n'umutekano mu nteko ngo wigeho, habwa iminsi 7 kugira ngo babashe kuba basuzumye bazatange umwanzuro wa nyuma ku cyakorwa ndetse batange na raporo ikomeye. Muri Afrika ibihugu birimo Algeria, Eritrea, Mali, Maroc bifite amategeko y'uko buri wese w'urubyiruko agomba kwinjira mu gisirikare mu gihe runaka. Gusa Algeria rero iri tegeko ntirireba igitsina gore. Kuko rero byagiye bigaragara bikagaragara ko yari intambwe ikomeye leta ya Kongo yabiteye mu birebana n'umutekano. Nubwo rero iyi ngingo navuga ko itari kuvugwaho rumwe, nibikomeje kugenda bigibwaho impaka ndetse n'umushinga ukaba uzakomeza kugenda wigwaho. Yandi makuru ni munyemere tujye i Goma tubabwira iby'aya makuru akomeje kugenda avugwa. Aho rero Goma meya washyizwe na AFC yahagaritswe by'agateganyo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwatangaje ko meya washyizweho n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yahagaritswe mu mirimo ye mu gihe cy'iminsi 15 mu rwego rwo gutanga umwanya w'iperereza ku makosa akomeye akekwaho. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze muri Goma yemeza ko iki cyemezo gifitanye isano na raporo yagaragaye ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2025, avuga ko ibikorwa bivugwaho kuba binyuranyije n'inshingano ze ubwo yari mu mirimo isanzwe y'akazi. Nta makuru arambuye yatangajwe ku byo aregwa, gusa ubuyobozi bw'uyu mujyi bwavuze ko hakenewe ubushishozi kugira ngo ukuri kujye ahabona. Inzego zishinzwe imiyoborere muri Goma zatangaje ko izi ngamba zafashwe mu rwego rwo gukomeza kubahiriza amahame y'imiyoborere myiza, aho buri muyobozi akwiye kubazwa inshingano ze, by'umwihariko muri ibi bihe igihugu kiri mu ntambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe iperereza rigikomeje, meya yahagaritswe yasimbuye by'agateganyo n'umuyobozi umwungirije ku buryo imirimo y'umujyi ikomeza nta nkomyi. Ibi bikaba bibaye mu gihe intambara ikomeje guca ibintu hagati ya FARDC na AFC, cyane cyane muri teritwari ya Masisi, muri teritwari zerere muri Kivu y'Amajyepfo na Warikare. Kuva muri izi ntango z'indwi imirwano yarakomeje, ndetse kuri ubu M23 yigaruriye Buhimba muri teritwari ya Warikare, bikagaragaza ko imirwano ikomeye igikomeje kandi ikomeje kugenda yangiza byinshi. Nkuko rero abari ku mirongo y'imbere y'urugamba babigaragaza, bakagaragaza uburyo ki umutekano ukomeje kugenda uhungabana ijoro n'amanywa. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye kuri ingingo ikomeye, aho rero bivugwa kandi bikanemezwa ko hari ibindi bice bitandukanye umutekano uri kuhungabana. Amakuru rero ari guturuka muri Sud Kivu biravugwa kandi biri gutangazwa ko FARDC na Wazalendo bari gushinjwa gusahura abaturage muri Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Mwenga haravugwa ibikorwa byiswe
iby'ubusahuzi bikomeje guteza impungenge mu baturage. Ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo basanzwe bafatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa AFC MRDP twirwaneho barashinjwa kwambura abaturage birimo amafaranga, amatungo n'ibindi bikoresho by'agaciro. Amakuru yatangiye gusakara ku wa mbere ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 yarahamya ko ku gicamunsi cyo kuri uwo munsi abaturage bo mu gace kitwa Kirungutwe n'utundi duce two mu nkengero zaho bahuye n'akaga. Abaturage bavuga ko banyazwa amafaranga ndetse n'amatungo magufi harimo ihene, intama, inkoko n'ibindi bikoresho bifite agaciro mu mibereho yabo ya buri munsi. Abatangabuhamya baravuga ko nyuma y'ibikorwa byo kubambura izi ngabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bahise bava mu gace kitwa Kirungute bahava nta mirwano yabaye berekeza mu bindi bice byo muri teritwari ya Mwenga. Amakuru amwe aravuga ko ako gace ngo kasigaye kagenzurwa n'ingabo za AFC kugeza ubu akaba rero aribo bakomeje kugenda bacunga umutekano muri ibi bice. Ku rundi ruhande nta muyobozi w'ingabo za FARDC cyangwa Wazalendo uragira icyo atangaza kuri ibi bikorwa by'ubusahuzi, mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo kuri kumenyekane ndetse n'ababigizemo uruhare babashe kubiryozwa nk'uko rero byemezwa kandi bigenda bigaragara. Byose nibikomeje kugenda bikorwa mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi bikomeje kugenda biba bakomeje kugenda bavuga ko ibintu bitoroshye. Yandi makuru ahararabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, reka tubabwire ko inzara yica miliyoni 28 z'abanyekongo mu gihe leta yabo ishyira miliyari mu gushyigikira amakipe y'abaherwe nk'uko rero bigaragara mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo igikomeje guhangana n'ikibazo gikomeye, igihugu kiri mu nzara. Abaturage barushaho kwibaza ku micungire y'umutekano wa leta nyuma y'amakuru y'uko igihugu gikomeje gutera inkunga amakipe akomeye kandi akize, mu gihe abaturage barirwa muri za miliyoni bakomeje kwicwa n'inzara. Imibare itangwa n'inzego zishinzwe ubuzima n'imirire iragaragaza ko abanyekongo barenga miliyoni 28 bari mu nzara ikabije, naho abarenga miliyoni 5 mu bana bato bahanganye n'imirire mibi ihora yiyongera. Iyi mibare ikaba ishyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihugu bikiri mu kaga gakomeye ku isi mu bijyanye n'umutekano w'ibiribwa, nk'uko raporo zasotse ziri kugenda zigaragaza ibingibi. Ibi byatumye abaturage, abasesenguzi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bibaza impamvu umutungo igihugu gifite wakomeza gushyirwa mu bikorwa bifatwa nk'iby'ingenzi nko gushyigikira amakipe y'imipira y'amaguru afite ubushobozi buhambaye, mu gihe abaturage bafite inzara ku bwinshi. Umwe mu bakozi bashinzwe imirire utuye Kinshasa yabwiye itangazamakuru ati ni ibintu bitangaje kandi biteye impungenge, abaturage barapfa ni baricwa n'inzara buri munsi, nta mpamvu yo gushyira umutungo mu bikorwa bitihutirwa. Abasesenguzi mu by'ubukungu n'imiyoborere bavuga ko ibi bigaragaza icyuho gikomeye mu micungire y'umutungo wa rubanda kandi ko bishobora gukomeza kongera ubwigunge n'uburakari mu baturage bumva ko leta itita ku mibereho yabo. Abaturage basaba ko hakorwa igenzura ryimbitse ku micungire y'umutungo w'igihugu kugira ngo hashyirwe mu bikorwa by'ingenzi birimo ubuzima, uburezi n'umutekano, aho gushyira amafaranga mu bikorwa bidafite umusaruro ugaragara bigirira abaturage. Ntibireba abaturage gusa, no mu ngabo hameze nabi. Hari amakuru avuga ko umutwe wa Wazalendo ukorana byafi n'ingabo za leta FARDC wagejeje ubusabe kuri WFP ngo bafashe n'ibiribwa birimo ibishyimbo n'ifu, nyamara ubwo busabe ntibwahabwa agaciro, bituma bamwe mu barwanyi bo muri Wazalendo barara barasa amasasu yo gupfusha ubusa ibintu byafashwe n'abaturage nk'ikimenyetso cy'uko nabo bikomeje kugenda biba bihungabanya umutekano. Ibi byose rero bikomeje gutuma ikibazo cy'imicungire y'umutungo wa Kongo kibazwaho ku rwego mpuzamahanga, mu gihe ubukene n'inzara bikomeje gukaza umurego muri iki gice cy'igihugu, yaba Burasirazuba, Amajyepfo, Uburengerazuba ndetse n'ahandi hatandukanye. Abaturage nubwo igisirikare cya Kongo gishinja AFC kugaba ibitero kuri AFC yo nayo ikabivuga ko yirwanaho ndetse kanacicikisha imbunda ziba zabasanze
bagahitamo kujya kuzicecekeshereza aho zituruka. Nko kuwa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2025 Moise Nyarugabo, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta, yavuze ko isaha ya 6:45 mu Minembwe indege y'intambara y'ingabo za Kongo yarashe mu nkambi y'abanyamurenge ndetse irasa antene za Vodacom. Ntihamenyekanye niba harabo izi ndege zishe. Raporo y'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo yasohoye itangazo ku wa gatandatu ivuga ko abasivili 112 baguye mu mirwano imaze iminsi ibera mwabiriya bice, aho AFC ihanganye n'ihuriro rya Wazalendo, FARDC na FDL n'ingabo z'u Burundi. Iyi raporo kandi iravuga ko muri kwezi kwa gatatu 2025 abasivili bapfuye biganjemo abagore n'abana. Ku wa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 2025 amakuru atangazwa n'itangazamakuru yavugaga ko indege z'intambara za Kongo zarashe ibirindiro bya AFC ahitwa Kibanda hafi y'agace ka Kasopo muri segiteri ya Osoba Nyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero nabyo bigatangazwa ko bizangije byinshi, bizateje ibibazo bikomeye, bizasubije inyuma urugendo rw'amahoro ndetse n'urugendo rwo kurangiza ibijyanye n'intambara imaze iminsi igaragara muri ibi bice. Hagati aho rero nubwo bimeze gutyo, bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu biri mu bundi buryo, aho rero n'ubundi bitero bikomeye AFC ikomeje kugenda yigarura ibice bishya, bikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rusa n'urwamaze gusubira ibubisi. Aho mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ku itariki ya 22 kwezi kwa 10 2025 abantu bitwaje intwaro bakaba rero baragaragaje uko ibintu bihagaze muri Sake, bagaragaza ihungabana ry'umutekano. Ni ibizabereye ku ntera birometero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibitero byagabwe ku isaha ya 2 z'ijoro ku isaha yaho, nk'uko abaturage benshi babitangaza. Bateye bitwaje imbunda nyinshi ziganje, zikaba rero barinjiye mu mazu menshi mbere yo kurasa mu kirere kugira ngo batere ubwoba aba baturage. Biravuga ko abo bantu bitwaje imbunda batereye icyarimwe mu ngo nyinshi bagatwara ibintu by'agaciro n'ibintu by'abantu ku giti cyabo. Abaturage bagize ubwoba, abandi kandi baguma mu ngo zabo kugeza igihe abagabye igitero bahaviriye. Umuturage umwe yagize ati bamenye imiryango batwara telefone, amafaranga n'ibindi bintu, turi mu kuzimu hano Isake. Kugeza ubu Sake iragenzurwa n'inyeshyamba za M23, ariko bikavugwa ko hakunze kurangwa n'ihungabana ry'umutekano. Abaturage baramagana ubwiyongere bukabije bw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bakavuga ko izi nyeshyamba zihari bitigeze bihindura umutekano, nk'uko rero bitangazwa n'umunyamakuru Micombero nawe utavugwaho rumwe n'itangazamakuru ryangaha. Bamwe mu baturage ndetse n'abashinja bamwe mu bagize M23 kugerageza cyangwa se ubufatanya hagati yaho. Andi makuru aravuga ko hari abarwanyi ba FDL na Wazalendo bivugwa ko bakorera rwishwa bava muri parike ya Virunga, hanyuma bakivanga n'abaturage, nyuma bakaza kugaba ibitero bihungabanya umutekano. Amakuru rero aravuga mu buryo butandukanye, aravuga ko ikintu kimwe kizwi ngo nuko Sake yahindutse umujyi udatekanye w'imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikigaragara mu gace bitunguranye kitwa Kimoka. Abaturage benshi bavuga ko hafi ya buri munsi haba gucengerwa n'abantu bitwaje imbunda, bivugwa ko ari amabandi. Aho naho kandi ngo amazu arasahurwa mu gihugu, inzego z'umutekano ntizigira icyo zikora. Ntacyo AFC iratangaza kuri ibi ngibi, bikomeje kugenda bitangazwa gusa yo ikomeje urugamba rukomeye kandi rwaje kurangira hari akandi gace yigaruriye, nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, bikaba rero bijyanye n'ibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye, aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko umutekano uri guhungabana ndetse buri ruhande rwiteguye kurwana. Hari kuwa gatandatu ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 2025 nibwo umujyi wa Mahanga muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Mase muri Kivu y'Amajyaruguru waguye mu maboko y'inyeshyamba za FARDC nyuma y'imirwano ikaze hagati yabo n'ingabo
za leta zishyigikiwe n'abazalendo. Biravugwa ko kuwa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 aribwo inyeshyamba za AFC zagabye igitero ku birindiro bya FARDC na wazalendo hafi y'amahanga mbere yo gusubizwa inyuma zikerekeza ahitwa Betowa. Kuwa gatandatu mu gitondo inyeshyamba zagarutse zikwije zirukana ingabo za leta na wazalendo mu mujyi wa Mahanga zigenzura aka gace kuva ku mugoroba kuwa gatandatu. Umubare w'abapfiriye muri iyi mirwano nturamenyekana, ariko amakuru yerekana ko ingabo za leta wazalendo zasubiye inyuma zerekeza ahitwa Ruhando mu majyepfo y'amahanga. Hagati y'imirwano ikaze irakomeje mu nkengero za Kibanda n'ubundi muri iyo zone muri akara gace k'umurenge wa Osoba Nyungu, aho inyeshyamba zihanganye na FARDC na wazalendo. Amakuru ari guturuka hafi ya Buhimba yerekana ko kugeza ubu mu ijoro ryo kuwa gatandatu urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwari rukiri kumvikana mu karere k'imirwano, bituma abaturage benshi bahagarika imitima. Amakuru aturuka muri aha ngaha aragaragaza ko umutekano ukifashe nabi, ndetse isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuza kuzamba bitewe n'uko buri ruhande rukomeje kugenda rugaragaza ko rutakuye bijyanye no kuba rwava mu mirwano. Bikagaragazwa ko kuri ubu ibintu bishobora kuba bizaba bibi cyane, ndetse ni mu gihe bitangazwa ko kuri ubu FDNB ndetse na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo bafatiwe ingamba zikomeye. AFC yavuze ko icyo igiye gukorera ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ritazihanganira ubusa na busa ibikorwa ryashinje ingabo z'u Burundi biri kwivutsa ubuzima no kuvutsa ubuzima abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakababuza kuba abanyamurenge babona umutekano, ibiribwa n'uburenganzira bwo kubaho mu buryo buboneye. Umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Mbonimpa yabwiye itangazamakuru ko iri huriro riri mu rugamba rwo kurengera ubuzima n'inyungu z'abanyekongo, kandi ko igihugu cyangwa se ingabo zose zivanze mu bibazo zo mu bihugu bazabafata nk'umwanzi w'amahoro. Ati nta na kimwe tuzihanganira. Mbonimpa yavuze ko AFC itazemerera ko hari igihugu kivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cyabo, cyane cyane igihe ibyo bikorwa bivutsa abaturage ibijyanye no kubona ibiribwa cyangwa se bakagira uruhare rukomeye mu bitero by'ibibasira. Yagize ati turi gushaka umuti w'ibibazo by'abanyekongo. Umuntu wese cyangwa se igihugu cyose kivanga mu bibazo kiba kibangamiye amahoro, kandi ibyo ntabwo twabyemera. AFC iravuga ko ingabo z'u Burundi zifite uruhare mu bitero byakorewe muri Nturo no muri Ingungu muri teritwari ya Masisi, ndetse ko zikomeje guhohotera abaturage by'umwihariko abo mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho zafunze inzira zose zerekeza ku isoko abaturage bajyagamo guhahiramo. AFC iravuga ko kuva ubu ingabo z'u Burundi zizafatwa nk'umwanzi mu buryo bumwe n'ingabo za leta ya Kongo mu gihe zizakomeza gushyira imbere ibijyanye n'intambara. Mbonimpa ati mukwiye kuba muzi ko turi mu ntambara na leta y'u Burundi. Niba baje imbere badutera tuzabafata kimwe n'ingabo za Kongo. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano muri 2022 yavuguruwe muri 2023 yavugaga ko zigiye kurwanya imitwe yitwaje intwari irwanya leta y'iki gihugu cyabo mu byo bari bise Tafoke. Ariko kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 izi ngabo zatangiye gufunga inzira zihuza Minembwe n'amasoko y'ibicuruzwa, bigaragaza ko bizateje ibura ry'ibiribwa, izamuka ridasanzwe ry'ibiciro. Umufuka w'isukari na amadolari wari amadolari 180 uw'umunyu bikaba warahise uzamuka kugera ku madolari 600 uw'umunyu wavuye ku madolari 25 ugera ku madolari 250. Umuceri uva ku madolari 50 ugera ku madolari 250. Ikarito y'isabune iva ku madolari 18 igera ku madolari 50. Bigaragazwa nk'ikibazo gikomeye. AFC iravuga ko ibi bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'ingenzi bw'abaturage, kandi ko igihe bizakomeza bazabyitwaramo nk'ibikorwa by'intambara, bakaba ariko bazabikemura
kuzamura isura y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo irarushaho kugenda izamuka iba mbi cyane. Ibi birego bishya bikaba byiyongera kandi ku bindi birego bimaze igihe bijya mu ngabo bishinjwa ingabo z'u Burundi mu gihe imitwe myinshi yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kurwana mu buryo abaturage babona ko bibangamye. AFC iravuga ko ishaka ishyaka ryayo ari ugukomeza kurengera abaturage mu gihe amashyirahamwe mu karere akomeje kugenda agaragaza ko ibikorwa biba bibangamiye uburenganzira bwa muntu, bibangamiye kandi n'iterambere buri muntu wese yifuza kugeraho. Hagati aho rero FARDC ikomeje umukwabo aho Lieutenant General Pacifique Masunzu yari yaragenwe mu mwaka uheze nk'umukuru w'akarere ka gatatu k'igisirikare karimo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo na Ituri zisanzwe zirangwamo intureka ari mu ntwazangabo nyinshi z'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahagaritswe nk'uko umuvugizi w'igisirikare avyemeza. Mu kiganiro yaraye abamenyesha makuru ku biro bikuru by'igisirikare mu murwa mukuru Kinshasa, General Major Sylvain Kengibomisa ari kumwe n'umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gutegeka kazi na ka muntu CNIDH yemeje ko intwazangabo nyinshi zo mu rwego rwo hejuru zifunzwe. Ni nyuma y'uko ibinyamakuru bimwe na bimwe n'amashyirahamwe amwe namwe berekana amakenga yabo kwihagarikwa ry'agasakisaki ry'intwazangabo z'ico gisirikare, aho rero hari abafise ubwoba ko boba baranishwe. Muri ico kiganiro General Kenge nta nsiguro atanga kwihagarirwa ry'izi ntwazangabo nyinshi, nta mazina yabo canke se ya bamwe mu bo atanga kandi ntanavuga n'igitigiri cabo. Kenge yemereye radio mpuzamahanga ko Lieutenant General Masunzu ari muri izi ntwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zifunzwe, ariko akaba atayibwiye imvo yatumye ahagarikwa. Yabwiye radio BBC ati ndavyemeje General Masunzu arimwo ariko kumvo z'amatohoza kandi kugira ngo simpave mena ibanga itegeko ritubuza kwinjira mu mizi, nico gituma tutavuga amazina y'abantu bari muri iyi dosiye. Yemeje kandi ko yabaye asubirizwa vy'agafata kibanza na General Major Nyembo Abudura. General Ekenge yabwiye abanyamakuru ko izi ntwazangabo zo hejuru nizo ku rwego rwa General zahagaritswe ku vyaha bikomeye cyane cyane bijanye n'umutekano w'igihugu. Muri ico kiganiro abamenyesha makuru yagize ati ngibi ivyo abanyagihugu muri rusangi bategerezwa kumenya muri uno mwanya, nivyo itangazamakuru intwazangabo za FARDC nyinshi zo hejuru nizo ku rwego rw'abajenari zarahagaritswe turavyemeje, ariko abakurikiranwa ku bikorwa bibi bikomeye cyane bifitanye isano n'umutekano w'igihugu. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi kwa gitugutu BBC yumvisha amakuru y'ifungwa rya General Masunzu, umunyamurenge wo mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko igisirikare n'umuryango we ntibashobora kwemeza aya makuru ico gihe. Masunzu n'umwe mu basirikare bakomeye bo mu banyamurenge kandi bari bafise amabanga akomeye mu gisirikare ca Kongo. General Ekenge yabanje kumenyesha abanyamakuru babiri bari bahari muri ico kiganiro ko ata kibazo bari bwemererwe kubaza kubirebana n'ikibazo kiri mu matohoza. Ariko rero kubera ayo madosiye akiri ku rwego rw'amatohoza kandi kugira ngo ntiduhave tumena amabanga y'amatohoza, ubutumwa bwacu ntibwakira ikibazo cyuko ivyari vyemejwe. Yemeje ko abasirikare bafunzwe ikiringo bategerezwa kumara mu gasho kigenda congerezwa kumvo z'amatohoza yimbitse, kuko kubera ko iyi dosiye irimwo abantu benshi ni dosiye ikomeye ndetse ikeneye n'umwanya wo kugira ngo yigweho. Nubwo General Ekenge adatanga idonido ry'igituma izo ntwazangabo zarahagaritswe, yabwiye abanyamakuru ko zahagaritswe n'ikigo kijejwe nyabwoko Cyber Defense, ko rero ziri imbere y'ubutungane bwa gisirikare kugira ngo bukore amatoza yimbitse hanyuma ibikurikiranwa bibandanye. Hari hashize kandi iminsi imiryango y'aba basirikare bakuru yerekana impungenge kubayo yibaza ko boba barishwe canke baranyurujwe. Ekenge akavuga ko bafungiwe ahantu hategurirwa ico gikorwa kandi ko bafashwe neza.
ati kubavuga ajya amahe mu bijyanye n'aho bafungiwe, igisirikare cya Kongo kimenyesha ko bafungiwe mu nzu yateguwe kandi mu mibereho ibereye, baracunzwe. Ifatwa ryabo hamwe n'ifungwa kwabo ntibiteye ukubiri n'amategeko canke n'uburenganzira. Umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu muri Kongo Paul Nsampu yabwiye abanyamakuru ko yashoboye kugendera izi ntwazangabo zose akazibonera kandi ko zimeze neza. Paul Nsampu agisura ati twagendeye izo ntwazangabo zose kuko twaronse abatwitura bavuga ko baranyurujwe, ko bamaze kwicwa, ko batokiriho, ariko rero bose mvuze nti bose ni bazima kandi bafise amagara meza mu mibereho itandukanye cyane n'iyindi hapfungirwa abantu. Uno muco wo kwihagarikwa kw'izi ntwazangabo usanzwe mu gihe cy'uko kitari ciza, ahari abagirizwa ko bariko barategura imigambi mibisha, abandi bakagirizwa ivyo kunyuruza umutungo w'igisirikare. Mu minsi z'abanyamakuru mu karere vyatangaje ko abasirikare benshi bivugwa ko bafunzwe harimo General Chiwewe Songesha Christian wahoze ari umukuru w'ingabo za Kongo, hamwe na General Frank Ntumba yahoze ari umukuru w'ubutasi bwa gisirikare. Ekenge ntavuga niba aya mazina yombi ari mu bafunzwe. BBC Gahuza Miryango imubajije niba izi ntwazangabo nazo ziri mu bafunzwe, yishuye ko ntozoronka insiguro zikwiye igihe kigeze, nk'uko rero abisigura akavuga ko igihe cyo kubitangaza kitoroshika.